Konačno su, kažu, dočekali da se u njihovom kraju nešto radi. 500 metara duga Tekiriška ulica presvlači se novim asfaltom, a prostor koji je mnogima služio kao deponija postaje dečiji park, jedini u tom naselju. Ta ulica koju trenutno treba da se radi, Tekiriška, je izuzetno prometna i ovde, pa eto, recimo jedno 15 godina to nije rađeno. Znači, ulica je bila u katastrofalnom stanju. Ovo igralište za decu koje je bilo ruglo, koje je bilo smetlište, da prođu i da bacu kese sa smećem, ovako će biti očišćeno, bit će ih sramota da to rade, a deca će imati gde da se igraju, a ne u blatu. U ovom naselju živi oko 5000 ljudi. Rekonstrukcija ulice i igralište ukupno koštaju 10 miliona dinara. Posle 15 godina ovo je prvi put da se nešto radi u ovom naselju, da se popravlja ulice, da se pravi ovo je prvo sportsko igralište koje će postojati ovde, što znači da je to u skladu sa našom politikom, da svi delovi grada se ravnomerno razvijaju i da zaista ne postoje delovi grada koji su prvog i drugog reda, već da omogućimo svim građanima u nekom vremenskom periodu koji je realan, da imaju uslove, osnovne uslove života koji su dostojni ljudi koji žive u jednoj evropskoj prestonici u 21. veku. Govoreći o investicijama na Voždovcu, Vesić podsjeća da je nedavno završena i zdravstvena stanica u naselju Vojvode Stepe, da se gradi kanalizacija u naselju Mala Utrina, te da su u toku radovi na nekoliko igrališta širom opštine. Ja mogu sada sa sigurnošću od nekih 90% da kažem da po isteku mandata naše vlasti na Voždovcu mogu da obećam građanima da ćemo asfaltirati sve ulice, da ćemo završiti kanalizacionu mrežu u Pinosavi, Belom Potoku, Jajincima, Zucu. Savić kaže da Voždovac iz sopstvenih sredstava trenutno asfaltira 20 ulica i najavljuje da u petak počinje izgradnja zdravstvenog regionalnog centra za ceo podavalski deo, što takođe finansira sama opština.